West Karbi Anglong Deputy Commissioner Asa Hemalong Kalitang Sumila Ronghang Pialam Kiapotak hearing kapitapon. Khatkati thana ke parlo paka fret along putti kutia mo heroin kene so alo pen panghinia phan kangnang. Nilip Development Block Kapalo Chotiana Arong Amikar Bipur Rapa Han Katikipen Dihin Kachapangcho. Kardom Kabir Prime Tamalong Penili Sami Rani Timungpi Nonarjekta Bir Tang Ton Pen. West Karbi Anglong Deputy Commissioner Asa Hemalong Vostik Nip High Grade Rokani Kalitang Sumila Ronghang Pialam Kiaputak One Man Inquiry Commission Moloi Bora Pen Chiparideng Ponsi Public Hearing Kapitapona Birta Perangki Hundor Kropen Birta Nang Pale. West Karbi Anglong Deputy Commissioner Asa Hem Hamren along Karbi Lo Chariaso Jakas Lapen APHRC Pen Danglok Penang an Karbi Akheatum Chitong Dunsi Lamlun Do Anta Chingki Chingwaidun. Anpar ta Sumila Ronghang Piapran Kidam Nang Kokalong Kachira Block Lamlun Kachini Kidu Anta Chipaklang Dun Rinti. Penangan Hampang Asong Atum Kalitang Sumila Ronghang Piapan Ahok Akang Sai Longwek Nang Jipura Pinpur Aluhe Huisitame Pipa Zir Dun Rinti. Sotabang Supidat Lo Tepas Liang Pipek Nang Po Paprap Jing Pen Pi Igvek Nang Po Nada Tuanat Nilihin Nilihin Pen Ke Ahok Lo Pini Dak Hamren Hearing Duiglo Lapente Kadogawe Chitong Sar Chitong Pet Lo Si Nineng Sam Tadulo Lapente Labangso Hearing Du Pen Labangso Puta Pen Laso Nili Kachindam Banke Non Nili Supi Abang Ahoklo Si La Non Borthakoro Tu Kay Piglang Minang Pachulang Pachupigla La Si La Bangso Alam Banke La Nili So Kusonma Nili So Pan Adugang Hoy Kachine Kahulo La Pente Kepati Keteng Kechok Kusonma La Swateng Pen La Nili So Apanateng Kachine Kahulo Kepati Ason Thot Se Non Prabjing Pen La Borthakor Pen Nayan Muni Borthakor La Tumbang Hinya Pange Sodak Pen La Non Amat Se Nang Sai Pigra Nang Tum Kaduga Vipen Chirap Chitu Pen Nang Song Pidun Pen Se Nang Sai Pidun Igra La Se Kok Tharabang Pi Vek Nang Po Prabjing Pen Lan Cholo সংখ্যক ইয়াত সংগঠনখিনি আহি আজি তেওঁলোকৰ যোনখিনি দাবী চনত আছিলে সেইখিনি আমাৰ ইয়াত আমি আহি উত্থাপন কৰিলে আৰু আমি তেওঁলোকক আশ্বস্ত কৰিছোঁ যে আমিও অতি সোনকালে ক্ষিপ্ৰতাৰে হেতু যেহেতু আমি এনেকুৱা সময়ত আহি হিয়াৰিং এটোটো বুজাই নহয় যে আমি বস্তুটো এটা কনক্লুজনত আনিব বিচাৰিছোঁ তো আমি অতি সোনকালে এই আমাৰ গোটেই আমাৰ যোনটো আমি প্ৰতিবেদনখন আমি যুগুতাই উলিয়াম আৰু আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আমি এখন সাবমিট কৰিম এইটোতো আমাকতো এতিয়া যোনটো ওৱান মেন এনকুৱাৰী কমিশ্যন আমি এইবিলাক ইনকৰ্পৰেট কৰিম আমি সোমোৱাম সংশ্লিষ্ট কৰিম আমিতো আমাক এটা তদন্ত কৰি আমাক এখন প্ৰতিবেদন দিব দিছেতো আমি নিশ্চয় এই কথাবিলাক বিভিন্ন দল সংগঠনে যোনবিলাক কথা উত্থাপন কৰিছে আমি আমাৰ প্ৰতিবেদন আমি সংশ্লিষ্ট কৰি আমি গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত সাবমিট কৰিম একৰ্ডিংলি pusita alu bang nili tum pidun lo lapena so bangke laso kapiti sumila ronghang piafan kapiti bang nili tum unan ke pinrem lo pi aprang bena pinrem lo pen pilimang so komiti yang no sita pinrem lo lapen lakachu klem vek atuma bang afan ke arona teng pen kangsai pemi lapen ke adaya ring pusita me punishment pusita me munon phi bang anut ka prek atum pachu klem hai he pin an lason adaya ring lapen ke punishment ka pi fansi nili tum ke hangdun la demand bang is leading to the death of Sumila Ronghang Pi বুলি তাত এনকুৱাৰী কমিশ্যনত এটা কথা লিখা আছে কি কৰিব তেওঁলোকে কি এনকুৱাৰী কৰিব তেওঁলোকে জানিব খোজে কিহৰ কাৰণে এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাক প্লেইন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গৈ পেলাই তাত কিয় চাকৰ হৈ পেলাই তাত থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু কিয় মৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণটো হৈছে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো গোটেইখিনি ধ্বংস হৈ গ'ল স্পেচিয়েলি 2002 চনৰ পৰা এই স্কুলটো 6 শিডিউল মতে
প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন টু ইনহেৰেণ্ট ছাবজেক্ট তাৰমানে কাউন্সিলে কৰিবই লাগিব এইটো কাউন্সিলৰ হাততে আছে কিন্তু 2002 চনৰ পৰা বা তাৰ আগৰ পৰা anke nilitu hin pen summit lo pini la pen nilitu summit demand lo je paprap jin pen la so kes bang pajur ni la pen si justice mat long vek ni phasi te pivek ni apu si nilitu hin pen demand la pen hala jitu postmortem report bang no antan ang pipere halo so postmortem report se tane tum paprap jin pen pini pusina ang pilo sa non chiklo yon ni kip kipreng po bon sa on sa postmortem report bang nang pipela kasi la so postmortem report bang tanang pisra ye phansi nilsum pen hang control la pen an hormu bang ke la son de jitu asport long kidun rek de sp dsp tum han bang ke nogong pen transfer at lo asport long dun rek tum han transfer at la si la support sta nili tum hin pen pini pu dun lo lampak lang dun lo kapre ching lai ke non man alang tum pen ang thak bang ke la son de alang tum sta an penang bo ipipen je justice kelong fan mang ke alang tum hin nang bori pi pupuse no nang pulo Bukazan sub division nangkang khatkati thana ka parlupuka field along vosi great roxiar ni linni sose arakia harmu heroine right komato nebdun lo laso arakia harmu somender ahitiador sika krorhini sose doji Karbi anglong alongta arakia harmu ki jorlapen ki chotama phan kirika korok asa inghap ingpusi raiko matum pen vosi great roxiar ni Bukazan sub division nangkang khatkati thana ke parlo paka field along ihum erto agaria phan khangdon se laso agari arlopen rakia harmu linni sose hre nebdun laso arakia harmu sominder ahitia long ador sika kror hini sose jipusi Karbi anglong ISP puspa sing pen birta aham phanga phan than patini arakia harmu mate drugs ke wan banghinia phan nepsi raiko matum arju horponlo raiko ma phamalong kachidan atuma men monipur arlo th paune artan ningkan phokep lapen nagaland asor ke pecha mopi artan ningkan inkoira phohenlo this link since last 20 days आप लोग को शायद याद होगा बोरपथार में करीब 20 या 22 दिन पहले एक 60-70 सोप केसेस हमने रिकवर किए थे मोर देन 400 ग्राम्स सो वी वर वर्किंग ऑन दैट लिंक उस लिंक को फॉलो करते हुए हमें एक बड़े लीडर का पता चला शी इज़ अ लेडी पाउनी शी इज़ फ्रॉम ओरिजिनली फ्रॉम सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर सो उस लिंक को वर्कआउट करते हुए आज ये सक्सेस हमको मिला जिसमें मोर देन 2 kg to be precise 2 kg 125 grams suspected heroin mila this whole operation was planned and executed by SDPO John and then ROC Bokajan CRPF team IC Laharijan it was a difficult operation because 20-22 दिन लगे and काफ़ी बार हमने ambush करने का कोशिश किया but we were not successful today सुबह से आज लगे हुए थे हम लोग और फाइनली वी कुड गेट हेल्प बेसिकली ये गुवाहाटी या नागांव साइड सप्लाई करने का कोशिश कर रहे थे बट उसके अलावा क्योंकि ये इतना ह्यूज क्वांटिटी है कि ये वो मेन सेंटर्स हो सकते हैं और वहाँ से ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में भी और सर्कुलेट कर सकते हैं सो दैट वाज देयर एम बट वी सक्सेसफुली कुड अरेस्ट दैट थिंग इन द बॉर्डर इटसेल्फ वी आर वर्किंग आउट कि ये पूरा बैक लिंक कहाँ से स्टार्ट होता है वो नेटवर्क कैसा है उसको हम लोग अनर्थ करने का इस बार कोशिश कर रहे हैं उसके मनी फ्लो कैसे होता है वी होप सो ननमालम सो परभान बिर तामो इंटरनेक्सना আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ চৰল হয় পকচকৰ জিনজিন জানাংনা ইগাৰ কয় বং মানাই বাংছৰাক থানে পকচকৰ অং Pipolote. Igar ko ni pokchokore lo timen dubai nang nam bidam thani chicha kon elo. Ajo porto lo ke bong. Pharmacy jingkira po bunan ke. Dam lang no hi ki long bang puji mini.
tok chokor do wai nang pidun tha lada ka tok 24/7 open pu zero anteng pu man nangli tum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nili tum alon medical store ke 24/7 ingpu pon lo Lahen lo Alon Medical Store, Ijeng si Karbiang Bongpen Kang Pucheng Pharmacy. Labang so pharmacy rake 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji. Lapen kelong le adawai nang li order pikang lote prapjin pen long ponikji. Lasi Difu Medical College and Hospital opposite Alon Medical Store along nang li tumtame humring non. Anso se kachini jiapan abir kipia number along humring tame. Dihina mopit puthot bir talong wang thulo so chengthenta ahawar parkup anglong lekthia rongame kar biren sing ingtila penrina lekte pia sopo jensing ingtia kulat wosik niphai crate troxy ada por phai hini apor malom ingnam aingnar pripidam punamat kulat arlo kido anason kapan hok pitekanga berta nangle kidam tang penang haningkan kulat ki bipen kulat ahempu jensing ingti ason asona hormu chiri ilo lapen hema phan kenang sot armuta chiri ilo sitame wosik niphai crate troxy adap the ang prin pele apor ingnama ingna rong arlo lutam pen semen pen kaslam kulat ar pong tong dam phonsi kulat arlo ki dosang pen chenglok ason ahormu pana hok pitikang lo anpar ta hema biria long ki eki somarong anta chupitikang et pusi kulat ahem phupen pachini lasinona mat kulat ahem kasalok thuji lapen hormu ki wanjia phan tangka ari reng kavidara jok karbiang long atermos council CEM lapen local MSC mate EM ka che rong pipi pen anpar ta parko forest office atumalong kerap kachuhang padopon Along ladak ni kulat long ingnar bangsi ladak sang nang chupilap lo sang sita mi dek kriamul do lapen la hen kitong ajoka jat dali sita me jat do o hormu la hai sita me no hok dun lo lapen ingnar phan humji sita me phan sinar phung rong de ki humu sokali lapen bari sita me phingmu rong kriamuran ke nang chupilo lapen lasona puthak sinila sarkar phan tuning lo ladak socheng themta yen kachirong pipi fan apena ke hai tuliram ake hai fansita me nangra ponji fan chuning regla Nilip Development Block kapalo chotiona arong amikar inut bipur rabha han ki ikarche aning ke hangpik abangphu alangli ason han tiki pen hithikura lapen hemalong sitame han ki jor kelan pen dihena mukachipang cho berta pherang ke pitor teron pen nonjong berta nang pale Pirte along munit atom sok sang dojot ke chokche hanta donangji non malom han lapen sok along anta dowai pen loksi kalana dowai ke pia sok lapen han pen mute dowai pipe pin pen kalana chomemu bipura bha pen katekia han lake kangkoroi ki ho happy han tharbo lapen ason ahan apor pachton don si chiri siwet along le dang along sitame han kateki pen ale chepalong lo lapen han ke jor pen kilong akijum nai sitame lak isian kilong ala than bachini pon lapen han katiki along hithi kulat along kejor adowai le kipikali aningkan dopik achai nong ahisi han katiki along kipidun puta than pachini pialo he ham subang ge ne mani kason bojar dam po hanam muwan po asalang po pialo asalang deten aku koson ma isman amu tunggela son 2 nombor da duduk pialo 2 nombor mane kom dami kason ningkan ka donang lila son kha han ken ke lasuan ni tamne ni fast ke ni kan thom lo ni sab pleng ke non la ningkan himi bang ke pinilu asap athi muchol ke klem bang ke bhendi kerala jene ba asap su hansu dadu hen dadu pian soniale nangli lanon ki klem la chiri kon dolo nangli jene ba la ke chiri sisu se dei none klem da kharam le jene ba la chai nong hi he chai nong hi la ningkan himi abat la si ni pinilu pian islu pian du bang apena kaprek ke jene ba nang tum la dowai piko jene ba la inti ki chi dowai ha inti ki dowai an velo pi ke baki ki thang da kaprek ke lo li dong pini hai ke pikilo thang lai to ninga ini ki i mi puseta hedi chiri sia lagot fulgobi ba bandha kobi puseta hedi ini 1 foot puseta 2000 kecu pialo aku ini lason ki sab kili mili tera 8000 ba 10000 lason layak ya pos kupu pala klami ke kecing sige jeneba
harbai nang pon ni than pon pu piale jeneba la pu klem kadoi kal beng lorat kilang prong do an phang sami nang li than pon thai si ne lam thiba jeneba ki than pon ni la puan vele jeneba la an la son klem nai pu yat he jeneba kubi posai sitala 28 din nang bong e nang po ba 30 din la son he 30 din ba 45 din nang ke pa ini bek nang pu pialo bostu bangi তে সব এই লাভ না খুব 2 মাহ 28 দিন বা যেনিবা আড়াই মাহৰ পিছতে আপোনাৰ উৎপাদনটো হৈ যায় আৰু মানে কিছুমান চিঙিব পাৰা হৈ যায় তাৰ ভিতৰটো আকৌ মাজতে পানী খুৱাব লাগিব এনেকা আছে বছৰত বান্ধিবলৈ হৈ যায় কুবিটো যেতিয়া বান্ধিম সময়তে কুবিটো পানী খুৱাব লাগে ইমপ্লুটেন হৈ যায় মানে বছৰত কিমান পায় বছৰেকত 40-45 হাজাৰ এনেকা হয় মানে এই বছৰ বেছি পাইছে নে বছৰ কম বছৰ অলপ হাইস কৰা নিচিনা হৈছে মোৰ এই বছৰটো যেনিবা একদম 1.5 বিঘা সরাসরি কৰিছিলে Karbi Prime Time bangkila panse kangton iklo do methame kurang thu